Yo, wewe mukama ndafira muri iki gisagara. Yo. Yo. Haguruka bwana. Yo. Ambali moja. Pole. Kama mimi na nani? Yo. Wewe unavenga hapi nje mtu akwinja leo. Nanga boss. Jina je muri iki gisagara kwicigwa ngaha. Pole. Kumuna kubaza. Sagite tukubinjire nje makashikira. None yumva kare je no banabugurura. Cyangwa ari je no banabaye uruhushya rwo kwinjira ngo bagire ivyo bagiye. Bakaca basiga bangiza ubu. Cyo mu byandambi. Ngombe nsubire ku gatumba. Ah no. Byuka. Icara utuze sicyo? Tuvuga n'abatuje. Siko? Yego. Nigutenda. Sawa. Neza bon. Irasinze kuri mu. Mtoto wa bila tanga ukichara gateka. Nuko namunye ndije nyene. Nije kwa jenda kumva. Nakuretse rero. Yego wari umusuma nawe yinjiye mu nzu. Umusuma. Kuko nakunze rero ngene uzacana ingene uvuga. Madaga. Ndamba ko tuvuga. Uranyi? Manze kwa biza na phone rero. Uvuga ndakwishyura. Hapa. Naje telefone ndi. Nzo ndafise. Ariko nayihoje. Dad. Amatungo ari Ingozi, Gitega, Rumonge no Murohe. Arico yaziko. Ivyo nivyo washatse ko tuvugana. Yes. Mbese ubikuye he? Ndabyo ubikuye he? Ntumbaze ngo ivyo ndabikuye. Ahubwo igikuru nuko biriho. Tumaza ubizi kwiki. Ubizi kwiki. Nibyo ushaka kumenya? Yes. Ndibaza ukiri mutoya.
mutoya abavyeyi badusigiye impapuro jena iyo kubera ubuzima bwacu ibikorwa byose iwawe nibyo byatujije none babibaye kwa nkiri mutoya sivyo ni kuva nkuze hari kimwe bimariyeko impapuro ziri he kila kintu cyose gifite umwanya wacu yes umwanya wageze impapuro ziri wiyumviriye ushaka kubimenya aho impapuro ziri cyangwa washatse kumenya ko amatungo bayasigiye abantu ibi bibiri ndashaka kumenya aho ziri ndashaka kuzibona ko nanjye ndi umwana bumwe wangaha barazi basigiye ngira umwana ubu nakuze siko ndazibona Bosco ngira wowe umutunyi wacu sibyo kandi nta na kimwe tuzokunegeza cyangwa nta na kimwe tuba turakunegeza ngira ine niyaza tuzokubwira kandi kila kintu cyose kizogenda neza ubu hariya yagiye azitwara ubu atogaruka nawe dada nakubwiye nimba ndi umwana wawe nimba w'umuryango wabwiye ko bazibaye nkiri umwana ubu nakuze tugomba kuzibona ingenda mubaza nakubwiye uzahita imba kumanza umubazi bivuze ko ntari umwana wawe basi nitubere kure Bosco turavugana bakenda diragi papa yadusigaye cyangwa mama nitwoshobora kurica inyuma sibyo wewe ndakubwira ibyo ushaka kumenya ndakwereka ibyo ushaka ndakwereka ibyo ushaka kumenya ndakwereka ibyo ushaka sibyo izi mpapuro rero Bosco urabona izo mpapuro ndaguhaye ni iz'ingenzi hakagira n'akadome na kamwe kavaho cyangwa ukagenda gukora ibyo ushaka wowe ugomba kujya gukora ndaguhaye gasopo sinzi impamvu uzinsabiye ariko ndabikubwira ibyo twari twicaye hasi na Eme kubera tubivugane sinagomba kuzikorera utarakura twashatse kurindira ukure hama tuzikwereke pause urayumva ukurugutura amatwi wumve neza niwibona uburebure wibone igikiriza ukibaza yuko ubonanira abantu ndaziguhaye ku neza nakubwiye ndaguhaye gasopo niwibona ubwo burebure uzakwereka
impapuro nazironse sinzi ko mumbaraho ndabasanga sawa reka nzi sawa